turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi ry'Amerika. radiyo y'ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Mu Rwanda, Venant Rutunga yahoze atwara ikigo ca Izar rubona cakora ubushakashatsi mu burimyi n'ubworozi imbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yaraye araciriwe igihano c'umunyororo w'imyaka 20. Icyemezo cy'urukiko nk'uko mubizi kigomba kubahwa n'abantu bose, cyane cyane ababuranye, kubera ko kiba cyatanzwe mu izina bw'abaturage. Turacyubashe naho kumenya ko tutacishimiye cyangwa tucishimiye tuzabibagezaho nyuma. Uyu ni Sofoni Sebaziga aburanira Venant Rutunga mu yagezeho mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika kandi muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ico gihugu caraye kironse incanco za mbere zo gukingira ibihara vy'inkende. Izi nkuru zirimo izigezeho irya nino kw'isi turazirambura mu kanya isasi. Reka makuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma atubwire agezeho irya nino kw'isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraye yakira inkingo za mbere z'indwara y'ubushita bw'inkende. Abakozi b'inzego zishinzwe ubuzima baravuga ko bizeye ko zizagira uruhare rukomeye mu kurinda ikwirakwira ry'iyi ndwara. Umuryango w'Abibumbye uheruka kwemeza ko ari icyorezo gihangayikishije isi. Indwara y'ubushita bw'inkende yatangiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikwira mu bihugu bituranye nayo n'ahandi muri Afurika, ariko ibura ry'inkingo ryatumye kuyikumira biruhanya. Indege itwaye imiti yatanzwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yageze mu murwa mukuru Kinshasa isaa 7 zo muri icyo gihugu ejo kuwa kane, nk'uko bitangazwa n'umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters wari uhari. Inkingo za mbere zahageze ni 99,000, hakaba hategerejwe izindi kuwa gatandatu, zose hamwe zikazagera ku 200,000 nk'uko byatangajwe na Laurent Michel uyobora ibiro by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bishinzwe kwita ku bibazo bitunguranye byerekeye ubuvuzi. Yavuze ko muri rusange Uburayi buzatanga inkingo 566 bushingiye ku hazaba hagaragara indwara y'ubushita bw'inkende kurusha ahandi. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa yemeye guha umugabane wa Afurika miliyari 50 z'amadolari y'Amerika mu myaka 3 iri imbere. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashimiye iyo nkunga, avuga ko ari ikintu cyiza kuri Afurika. Fidel Niyongabo. Perezida Ramaphosa yakiye neza iyo ngingo ya Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, yavuze ko izogirira akamaro gakomeye umugabane wa Afurika. Yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing, hariko habera inama yo gufashanya hagati y'Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Imbere yaho Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yabwiye abategetsi b'ibihugu birenga 50 byo muri Afurika ko leta y'Ubushinwa yiteguriye guha umugabane wa Afurika imiliyaridi 50 z'amadolari mu kiringo c'imyaka 3 iri imbere. Ibice birenga icya kabiri c'ayo mafaranga azoba ari ingurane, mu gihe imiliyaridi 11 y'amadolari azoba ari imfashanyo zitandukanye hamwe n'imiliyaridi 10 y'amadolari izofasha amashirahamwe yo mu Bushinwa gukoresha imitahe yayo muri ivyo bihugu. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika barateye igikumu ku masezerano atari make n'Ubushinwa muri iyi ndwi yo gukorana kurushiriza mu bijanye n'inyubako, uburimyi, gucukura ubutare, ubudandaji n'amasoko ntanganguvu. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yabwiye ibinyamakuru kuri uyu wa kane ko Afurika y'Epfo, kimwe mu bihugu byo muri Afurika giteye imbere kurusha ibindi, kizokura inyungu zikomeye cyane mu migenderanire yaco n'Ubushinwa. Rebecca Cheptegei wakiniraga igihugu cya Uganda mu mukino wo gusiganwa ku maguru mu mikino mpuzamahanga ya Olympique yaraye yitabye Imana. Yari mu bitaro yivuza ubushye nyuma y'uko umugabo buzuraga amusutseho peteroli aramutwika. Itangazamakuru ryo muri Uganda no muri Kenya rivuga ko ibice by'umubiri we bibarwa kuri 75% byahiye. Abaye umugore wa gatatu witabira imikino mpuzamahanga wiciwe muri Kenya kuva mu mwaka wa 2021. Yaguye mu bitaro byo mu mujyi wa Eldoret nyuma y'uko bimwe mu bice by'ingenzi by'umubiri we binanirwa gukomeza gukora nk'uko byatangajwe n'abaganga bo muri ibyo bitaro. Ikinyamakuru The Standard cyandikirwa muri Kenya cyavuze ko umugabo wamutwitse nawe yahiye ku rugero rwa 30%. Minisitiri w'imikino muri Kenya Kipchumba Murkomen yavuze ko urupfu rw'uyu mugore w'imyaka 33 hari igihombo ku karere kose kandi hari ubutumwa ku ihohoterwa rikorerwa abagore rikwiriye kwamaganwa. Muri Uganda, ishyirahamwe ry'umukino w'abasiganwa ku maguru ryasabye ko ibyakorewe Cheptegei bikurikiranwa mu butabera. Sumubyara Joseph Cheptegei yabwiye abanyamakuru ko arimo gusaba ubutegetsi kumurindira abana n'ibyo asize, yemeza ko ibyabaye byatewe n'amakimbirane ashingiye ku butaka bari bafitanye n'uwo mugabo.
Abagore n'abakobwa babarirwa kuri 34% muri Kenya bari hagati y'imyaka 15 na 49 bakorerwa ihohoterwa nk'uko byatangajwe n'imibare itangwa na leta mu mwaka w'ibihumbi 2022. Iyi mibare yerekana ko abashatse aribo bakunze kwibasirwa n'aka kaga. Ishami rya ONU ryita ku iterambere ry'abagore rivuga ko abagera kuri 41% birangira basabye gatanya kubera amakimbirane yo mu ngo. Abakozi b'inzego z'iperereza muri leta ya Georgia muri leta zunze ubumwe za Amerika barakora ubushakashatsi ku kuntu umwana w'imyaka 14 yaba yarabonye imbunda yakoresheje ubwo yarasaga abantu ku ishuri yigaho ku wa gatatu w'iki cyumweru. Uyu munyeshuri witwa Colt Gray w'imyaka 14 yarashe abanyeshuri babiri n'abarimu babiri akomeretsa abandi bantu 9 ku ishuri rikuru rya Appalachia riri muri leta ya Georgia nk'uko byemezwa n'inzego z'umutekano. Inzego z'iperereza kandi zirasuzuma niba harabayeho ibimenyetso byashoboraga kuba imbuzi mbere y'uko icyo gikorwa kiba bishingiye ku bibazo baherukaga kubaza uyu mwana na se. Uyu munyeshuri na se umubyara mu mwaka w'ibihumbi 2023 inzego z'umutekano zababajije ibyerekeye ibikangisho byagaragaye kuri interineti ku rubuga mpuzambaga rwa Discord ku muntu wavugaga ko hazasuka urusasu ku banyeshuri. Abashinzwe umutekano bavuga ko uyu muhungu na se bahakanye ko atari bo babikwirakwije. Se w'umwana yavuze ko afite imbunda akoresha mu guhiga ariko zifungiranye kandi umuhungu we atabasha gufungura aho ziri. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Ukraine abagize inteko ishinga amategeko baraye batoye Andrei Sybiga kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushya w'icyo gihugu. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine ari mu ivugurura rigamije guhindura abajyanama bakuru. Sybiga w'imyaka 49 yasimbuye Dmytro Kuleba wagize uruhare runini mu kumvisha ibihugu by'Uburayi na Amerika gushyigikira igihugu cye mu ntambara kirwana n'Uburusiya. Sybiga avuga icyongereza n'ururimi rukoreshwa muri Pologne yari yungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba yarigeze kuba ambasaderi muri Turukiya. Afatwa nk'umuntu wa hafi cyane kuri Andriy Yermak uyobora ibiro bya Perezida Zelensky kuruta uko Kuleba yari amumezeho. Nubwo Kuleba yarazwiho ubuhanga mu bijyanye na diplomasi, ikurwa rye kuri ako kazi ni kimwe mu byo Perezida Zelensky arimo gukora mu rwego rwo gukaza politiki y'ububanyi n'amahanga nk'uko amakuru y'imbere mu gihugu abyemeza. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Minisitiri Antony Blinken yamuhamagaye kuri telefoni kumushimira ubucuti bari bafitanye kuva batangira gukorana. Gusa ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byo byatangaje ko hari amakuru aturuka mu ishyaka rya Zelensky yemeza ko Kuleba atarakirebwa neza muri perezidansi ya Ukraine. Ayo makuru yose mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu karere k'ibiyaga binini ubu naho abakuru b'inzego z'iperereza b'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola barahuriye Rubavu mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa munani inyuma y'ibiganiro vyaranzwe n'impaka nyinshi bakoranye igenekerezo rya 29 na 30. Impande zompi zumvikanye ku mugambi wo kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo no kwaka ibirwanisho umurwi wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibindi kuri no nkuru na Venuste Nshimiyimana. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence cyandikirwa mu Faransa, abakuru b'inzego zishinzwe iperereza b'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola bahuriye mu biganiro byakozwe mu ibanga rikomeye bigamije gushaka inzira yo kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bumvikanyeho bizashyikirizwa abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Inama yabereye i Rubavu yari yobowe na Mathias Bertino Matombo uyobora ibiro bishinzwe iperereza hanze y'igihugu muri Angola, akaba ari nawe wari umuhuza w'ibiganiro hagati ya General de Brigade Jean Paul Nyirubutama wungirije umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano mu Rwanda n'umuyobozi w'ibiro bya gisirikare bishinzwe iperereza General Christian Ndaiwel. Wumvikanye ku byemejwe muri ibyo biganiro na Justin Inzun Kakiyaki wari uhagarariye ushinzwe iperereza muri Kongo mu biganiro byabereye i Goma iminsi 10 mbere y'uko bibera mu Rwanda.
Bukavu niho impande zose uko ari eshatu, u Rwanda, Kongo na Angola nk'umuhuza bashyize umukono kuri raporo yerekeranye n'umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na gahunda inoze yo guca intege umutwe wa FDLR no kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo. Ikinyamakuru Africa Intelligence kivuga ko iyo gahunda izakorwa mu ntera 10 mu gihe cy'iminsi 120, ikazabimburirwa n'amanama hagati y'abayobozi b'ingabo n'abashinzwe iperereza b'u Rwanda na Kongo kugira ngo bahane amakuru kandi basuzumire hamwe uko ikibazo giteye. Africa Intelligence ikomeza ivuga ko intera yo guca intege umutwe wa FDL ririmo nibura iminsi 5 y'ibikorwa bya gisirikare bizibasira uwo mutwe bikozwe n'ingabo za Kongo FARDC zishobora kuzafatanya n'ingabo z'u Rwanda. Nyuma y'igenzurwa ry'imigendekere y'icyo gikorwa nibwo ingabo z'u Rwanda zizatangira kuva muri Kongo kandi ingamba zashyizweho n'u Rwanda zo kwirinda zigatangira gukorwaho. Icyo gihe nibwo gahunda yo kwambura intwaro, kuvana mu gisirikare no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba FDLR bizatangira. Ikinyamakuru Africa Intelligence gikomeza kivuga ko kugira ngo impande zombi zubake ukwizerana, General de Brigade Nyirubutama yibukije General Ndaiweri ko ubuyobozi bwa Kongo bugomba kurwanya ivangura ry'abatutsi. Icyemezo cyo kubuza abasirikare bakuru b'Abanyarwanda kuba mu nzego z'akarere zishinzwe umutekano muri Kivu ya ruguru cyahise gikurwaho. Abasirikare 3 b'u Rwanda n'abandi 3 ba Kongo bazoherezwa mu rwego rushinzwe kugenzura ko nta bushotoranyi buba hagati y'ibihugu byombi, aho bazafatanya n'Abanyangora 18. Leta y'u Rwanda yarangije gutanga amazina y'abasirikare 3 yifuza kuzohereza i Goma. Ikindi Kigali na Kinshasa bumvikanyeho n'ishyirwaho ry'urwego rushinzwe kugenzura ko ibihugu byombi bifite umutekano. Itariki ruzatangiraho gukora izemezwa n'inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi izabera i Rwanda mu minsi iri imbere. Tukivuga ku vy'u Rwanda, Venant Rutunga yahoze atwara ikigo ca Izar Rubona cakora ubushakashatsi mu burimyi n'ubworozi imbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yahanishijwe igihano c'umunyororo w'imyaka 20 yagiriwe n'ivyaha vya jenoside. Eric Bagirubusa yarahasomewe ino ngingo ejo ku munsi wa kane. Iki gihano urukiko rukuru rwahanishije wari umuyobozi w'ikigo cya Izar Rubona rwagishingiye ku isesengura rwakoze rikomoka ku bimenyetso byatanzwe n'ababuranyi bombi ku byaha bya jenoside ubushinjacyaha bumurega. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye bwana Venant Rutunga igihano cy'igifungo cya burundu muri gereza. Bumurega ubwicanyi bwa bamwe mu bari abakozi ba Izar Rubona ndetse n'impunzi z'abatutsi zari zahungiye ku musozi wa Gakera hafi ya Izar Rubona. Urukiko mu isesengura rwakoze rwabanje kwibaza niba hari uruhare rwa Rutunga mu iyicwa ry'abatutsi mu gutanga ibikoresho byakoreshejwe mu kwica abatutsi, uruhare mu iyicwa ry'abatutsi bakoraga muri Izar Rubona, n'uruhare rwa Rutunga mu gusaba abajandarume baje muri Izar Rubona bahagera bakica abatutsi mu Gakera babarirwaga hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2. Rutunga we avuga ko yagiye guhuruza abo bajandarume mu mugambi wo kugira ngo barinde umutekano w'ikigo yarakuriye nyuma yaho byemejwe n'inama y'abakozi ba Izar Rubona. Avuga ko bahageze bagakora ikinyuranyo bityo ko Rutunga atagombye kubiryozwa. Kuri iyi ngingo urukiko rwavuze ko rusesenguye bumwe mu buhamya bw'abatangabuhamya rusanga bukwiye gushingirwaho nk'ikimenyetso simusiga. Rwashimangiye ko Rutunga ariwe wazanye abajandarume bishe abatutsi bo muri Izar Rubona no ku musozi wa Gakera. Rwavuze ko ubuhamya bwabo ari nta makemwa. Gusa urukiko rwasanze Rutunga ku giti cye nta gikorwa cy'ubwicanyi yakoze nko gufata intwari iyo ariyo yose ngo agire uwavutse ubuzima. Nicyo kimwe no gutegera ndetse no guhemba abisha abatutsi muri Izar Rubona mu kiswe kubahemba ikimasa n'inzoga mu bikorwa by'ubwicanyi. Rwavuze ko bamwe mu batangabuhamya bavuguruzanya. Urukiko rukuru kandi rukavuga ko rutashingira ku buhamya n'ibimenyetso by'abatangabuhamya batandukanye. Rwavuze ko butagaragaza uruhare rwa Rutunga mu gutegera cyangwa guhemba abishe n'abashyinguye abatutsi mu kigo cya Izar Rubona. Kumfu z'abakozi b'abatutsi bo muri Izar Rubona nta bimenyetso by'ubushinjacyaha bidashidikanywaho bigaragaza uruhare Rutunga yaba yarabigizemo nk'uko urukiko rubivuga. Rukavuga ko abajandarume Rutunga yasabye aribo bisha abatutsi barimo uwitwa Epa Kalisa. Rwamuhamije urwo ruhare ariko ruvuga ko abatangabuhamya kuri iyi ngingo nta bimenyetso bidashidikanywaho bigaragaza ko yagize uruhare mu mfu z'abatutsi yayoboraga.
ku bijyanye n'intwaro gakondo abatangabuhamya bavuga ko zifashishijwe mu iyicwa ry'abatutsi bigizwemo uruhare n'uwayoboraga Isaac Rubona, rwasanze nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko Rutunga yatanze amabwiriza ayo ari yo yose yo gutanga ibyo bikoresho. Rwanzuye ko ku cyaha cya jenoside nta gikorwa cyo kwica Rutunga ubwo yakoze, ahubwo ko hagomba kurebwa uruhare rwe mu kuzana abajandarume muri Isaac Rubona. Rwavuze ko bigize icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside. Umucamanza yavuze ko Rutunga yabaye icyitso muri jenoside kubera ko yagiye gusaba abajandarume. Yavuze ko kuba yaragiye kubasaba nk'umuyobozi w'ikigo cya Isaac Rubona yari azi ko ikibazanye kwari ukwica abatutsi muri icyo kigo ndetse n'abandi bari bahungiye ku musozi wa Gakera. Rwanzuye ko igikorwa Rutunga yakoze kigize inkunga ya ngombwa yo kwica abatutsi. Kuko uburegwa avuga ko tazira ibyakozwe n'abajandarume yari yasabye ngo barindire ikigo umutekano, urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite. Rwabishingiyeho rumuhamya icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside, ruvuga kandi ko gihwana n'icyaha cya jenoside. Umucamanza yavuze ko mu myitwarire n'imiburanire ya Rutunga mu mizi ataguye ubutabera. Yavuze kandi ko bwari ubwa mbere bwana Rutunga ahanwe n'inkiko bikamubera impamvu nziza nyoroshyacyaha. Rwamukatiye igihano cy'igifungo kingana n'imyaka 20 muri gereza. Nta marangamutima adasanzwe uregwa yagaragaje nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza uretse kumubona akomeye ku masura. Sofonise Baziga, umunyamategeko umwunganira, yirinze kwinjira mu mizi ku bireba icyemezo cy'umucamanza hatarabona ingingo ku yindi muzashingiyeho bahamya Rutunga icyaha. Yavuze ko nanone atagira byinshi atangaza mbere yuko agira icyo avugana n'uwo yunganira. Icyemezo cy'urukiko nk'uko mubizi kigomba kubahwa n'abantu bose, cyane cyane ababuranyi, kubera ko kiba cyatanzwe mu izina ry'abaturage. Turacyubashe aho kumenya ko tutacishimiye cyangwa tucishimiye tuzabibagezaho nyuma, kubera ko urabona ntabwo kopi y'urubanza twari twayibona. Tugomba gusura umukiriya wacu igororero afungiyeho kugira ngo tuganire ku cyemezo cyafashwe ndetse turebe n'izindi ntambwe zishobora guterwa nyuma ziramutse dusanze ari ngombwa. Urukiko rugomba kujurirwa, niba koko kujurira kuzabaho ni mu rukiko rw'ubujurire. Mu manza z'inshinjabyaha amategeko ateganya ko ubujurire ku batishimiye icyemezo cy'urukiko butangwa mbere y'ukwezi urubanza rukimara gusomwa. Bwana Venant Rutunga wahoze ategeka ikigo cya Isaac Rubona mu cyahoze ari perefegitura ya Butare cyitaga ku bushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi, mu mwaka washize w'2021 nibwo igihugu cy'Ubuholandi cyamwohereje kuza kuburanira mu Rwanda. Ibyaha byose aregwa Rutunga arabihakana, akavuga ko nawe hari hatewe n'abakoraga jenoside. Akabagira Ijwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Amerika imigambwe ibiri ya mbere ikomeye, abademokrati n'abarepublika, isamakenga ko amatora yo mu kwezi kwa 11 uno mwaka ashobora kubamwo twasorobo. Nivyo tugiye kurabira hamwe uno munsi mu rukurikirane rw'inkuru zibabwira ku matora ya Amerika. Amatora yo mu 2020 yakanguye abanyamerika ku buryo budasubirwaho ku buremere bwa demokarasi yabo, bahereye ku myitwarire y'uwayatsinzwe ariko wanze kubyemera, ari we Donald Trump, kandida w'ishyaka ry'abarepublikani muri aya matora yo mu 2024. Natekerezaga ko itora ryari mu buriganya k'amajwi yaryo yibwe. Nyuma y'amatora yo mu 2020, Trump yakoze ibishoboka byose kugira ngo abe ari we utangazwa ko yayatsinze, kugeraho abayoboke be batereye inteko ishinga amategeko ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 bashaka kuyibuza kwemeza insinzi ya Joe Biden. Ubushinjacyaha bwarabimureze, ubu urubanza rurimo rurakururana mu nkiko. Nubwo ibyabaye nyuma y'amatora yo mu 2020 byakubise inkuba, si ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ihuye n'ikibazo cy'amatora ateye amakenga. Aha twatanga urugero rwayo mu 2000. Icyo gihe kandida Al Gore w'umudemokrate yabanje kwemera ko yatsinzwe, ndetse anahamagara uwo bari bahanganye George W. Bush w'umurepublikani amushima ko ari we watowe. Nyuma ariko Al Gore yaje kwisubiraho, asaba ko ibarura ry'amajwi risubirwamo, by'umwihariko muri leta ya Florida. Niko byagenze, ariko biratinda cyane,
biba ngombwa ko urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rubyinjiramo, noneho ku itariki ya 12 y'ukwa 12 2000 rutangaza ko ari Bush watowe. Bukeye bwaho Al Gore yemeye umwanzuro warwo burundu. Guhinyura amatora ariko ntibiba mu ibarura ry'amajwi byonyine gusa, bishobora guturuka no mu bindi bintu byinshi bijyana nayo. Ingero ni nko gukora urutonde rw'abantu bazatora, gutora ubwabyo, kubarura no kwemeza amajwi. Muri aya matora yo muri uyu mwaka, abarepublikani barega abademokrate ko baba bategura kuzatoresha abantu badafite uburenganzira bwo gutora no kwangiza imashini z'itora kugira ngo zizayobye amajwi ziyahe abademokrate. Abademokrate bo barega abarepublikani ko baba barimo bategura uburyo bwo kuzabuza rubanda kugera ku biro by'itora no kuzongera gutambamira ibarura ry'amajwi n'imirimo yo kuyemeza. Ariko Vice Perezida Kamala Harris, kandida w'abademokrate, avuga ko azarengera ubusugire bw'amatora n'inkingi za demokarasi. Guhera ku ihame ryo kugendera ku mategeko, kugera ku matora yisanzuye kandi arimo umuco, no guhererekanya ubutegetsi mu mutekano n'amahoro. Si abanyapolitiki b'amashyaka abiri ya mbere akomeye bonyine bafite impungenge. Serena Stewart ni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango wavutse mu 1920 i Washington DC witwa League of Women Voters, uharanira uburenganzira bwo gutora, by'umwihariko uburenganzira bwo gutora ku bari n'abategarugori. Yewe ni ugutegereza tukareba, ni ukurindira ikizaba, ibizava mu matora, uko rubanda bayiyumvamo, niba hazabaho imyigaragambyo, no kumenya niba izarenga umurongo ikavamo urugomo. Reka nizere ko bitazagera kuri urwo rwego. Komisiyo y'igihugu ishinzwe guhanahana amakuru yerekeye amatora mu nzego zose ziyashinzwe, US Election Assistance Commission, yemeza ko izi mpungenge zidakwiye kubaho. Isobanura ko abategura kandi bazatunganya amatora biteguye neza kandi bafite ubunararibonye buhagije. Ijwi ry'Amerika no ngaha dusozereye amakuru yacu twari tubafitiye muri kano gatondo. Kuri mikoro mari kumwe na Diane Ninahazwe, Nadia Tahani yari muhinga bw'ivyuma. Twembi twifurije umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu. Iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe hakomeje intambara y'ububisha iciye ukubiri n'amategeko yashoje kuri Ukraine, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aribasira abasivili b'abanya-Ukraine ubudacogora, cyane cyane abana bo muri iki gihugu. Kimwe mu byaha ndengakamere Uburusiya bukorera abanya-Ukraine ni ishimutwa n'itwarwa ry'ibihumbi n'ibihumbi by'abana bajyanwa mu Burusiya mu bice bya Ukraine bwigaruriye ndetse no muri Belarusi bidatangiye uruhushya n'imiryango yabo. Abo ni abana ababyeyi babo biciwe mu ntambara cyangwa se bafunzwe n'abategetsi mu turere tugenzurwa n'Uburusiya. Abandi nabo ni abatatanye n'imiryango yabo mu bice birimo imirwano. Hari kandi n'abashimuswe bavanywe mu bigo bya leta ya Ukraine mu turere Uburusiya bwigaruriye. Bamwe muri aba bana bari baroherejwe n'ababyeyi babo mu nkambi z'abana zo mu gihe cy'impeshyi. Aba bibwiraga ko ariho haba hatekanye ku bana babo, nyamara ntibongeye kubaca iryera. Abana bashimuswe bakorerwa icengezamatwara, bagahabwa inyigisho z'iyozabwonko, yewe bakanahabwa imyitozo ya gisirikare. Bacengezwamo amahame n'imyemerere bya Kirusiya, n'ubwo inyigisho batekerwamo ziba ari ibinyoma bigamije kubahanaguramo amateka, umuco n'ururimi byihariye bya Ukraine. Mu kwezi kwa gatatu kwa 2023, nyuma yo kwanzura ko ishimutwa ry'abana b'abanya-Ukraine rigize ibyaha byo mu ntambara, ibyibasiye inyoko muntu ndetse n'icyaha cya jenoside, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwasohoye impapuro zo guta muri yombi Perezida Vladimir Putin na Maria Lvova-Belova, komiseri ushinzwe uburenganzira bw'abana mu Burusiya. Mu mpeshyi ishize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho ibihano ku bigo bibiri byo mu Burusiya n'abantu 11 kubwo gufata no kohereza abana b'abanya-Ukraine muri izi nkambi z'iyozabwonko n'icengezamatwara. Kandi ku itariki ya 24 y'ukwezi gushize kwa munani muri uyu mwaka, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yashyiriyeho ibihano Movement of the First, umuryango w'urubyiruko uyoborwa na Leta y'Uburusiya ndetse n'abayobozi bawo 3 kubw'uruhare rwabo mu nyigisho z'icengezamatwara mu bana b'abanya-Ukraine.
umuryango Movement of the First washinzwe na Vladimir Putin mu kwa 12 kwa 2022 binyuze muri porogaramu zawo zinyuranye zirimo itegurwa ry'imikino y'imirwano yigana ikanisanisha n'ibihe byo mu ntambara, cyo kimwe no kwiga gutegura ibikoresho byo ku rugamba. Uyu muryango urimo gutoza abana b'abanya-Ukraine barimo n'abajyanywe mu Burusiya biciye ukubiri n'amategeko. Abana nibo hazaza, kandi igihugu gitakaje abana bacyo nta hazaza kiba kigifite. Vladimir Putin ibyo arabizi. Mu gusiba ubumenyi bw'umuco n'amateka ya Ukraine mu bwenge bw'abana bayo, Putin yizeye ko azahindura ahazaza h'icyo gihugu ngo ahahuze n'ibitekerezo bye bibi kandi bigoramye. Ntakwiye kwemererwa gukora ibyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gufasha Ukraine mu gihe irengera ubwigenge bwayo n'abana bayo imbere y'ubushotoranyi bw'Uburusiya. Iri ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10.